सावली सी एक लड़की दरक में तेरे दिल की तेरे जोश में हो सपने कभी हुए तो नहीं सावली सी एक लड़की. Wah, ngasih yuk mata telepungnya. Wah, dia ngucu. Woi, dia ngucu. Halo, dia ngucu. Kakak aja kerjaan penuh eh. Kerjaan lah ke lotang, letu matu boleh telepon ko. Ya, pur untuk dia jenggo. Hadapi itu waktu ini pakai. Ayo mau gati Riki. Kamu na jokon ramu. Tahu no. Andren na jenggo. Pasuri me mana lemu barak magalak-galak malaga. Tuh guys, ko dia ngucu. Dendre potel ko dimakai. Boy Dewi, tay. Ya kepitu nama bele. Kejaran nih. Isu bawah pegang, telepon kak wakan nggak tuh? Kami emang ya? Iya. Mak bel tuang ya nih lebih ling. Matanan apa udah nangis? Halo. Halo. Bagi nama telepon nangis. Deme kawan rancaku muli kulo kue. Si bang halo apa bite? Tendro apa bite? Oko galung. Lo bawa namanya tidak? Lo bawa namanya kong kawat dumu. Oh iya, oke. Nah, udah aku amit ta. Ya, tayna, oke. Oke. Wah, ketua manuk bori makanjay. Ngari ga manu ni lepo. Salah luntik kan. Temelo, lo tega. Cepat. Yes. Jadi. Ini lagi ri. Beberapa jam kemudian. Tuh gak tahu lah ita aja. Liwa tanah. Melo ni 5 jang, dangkan purle telepon na. Dia pegang balat si kue. Cuma liwa satu nah. Angkanya itu latang nggak? Kumulawi. Meta ka partner. Napi manasuk lako Apa ita aja nyeluk nangis Macam itu anak ini. Nah tujuan reso. Aku bawa pelaku. Oh iya, anak kami pelaku. Jual lah teruang. Iya, anak dulu. Hai, kebantu pelaku. Aja budi mali. Masa gua lauk sisang? Di Pak Meliwat itu nangis. Reki aja mau kiri. Iya, nak. Pelaku je.
Pelaku aja sana ye. Makan alura. Aku mau diri. Mak saya aja na air lagi purna mo manre na de purna si janji na kalau kita lagi kok ikut gawe si balau kamu lagi iku baik tak ding aja lagi gue karena tuh aja nak menukung nang iwan re lagi riru lagi jai hitungan nalau jadi apa teh ditongeng aja maluku